Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma 33. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bodo pomerili nogometaši domače Olimpije in Primorja. Jasno, za ene in druge izredno pomemben obračun. Nogometaši Olimpije se borijo za uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo, še vedno so žive njihove sanje, so pa delnice seveda zelo nizke. V sezoni 2014-2015, takrat pod taktirko Darka Karapetroviča, se Zmaji nazadnje niso uspeli uvrstiti v Evropo. Zmaji so si mesto vsaj v konferenčni ligi zagotovili po zmagi nad Vodejanki z Ludogorcem, sicer še v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Tu pa je gol. Olimpija vodi z 1:0, druga minuta srečanja, Dino Kojić. Sijajen projektil, Kojić prihaja do svojega 6. gola v letošnji sezoni prve lige, njegov 12. zadetek v tem tekmovanju. Na zadnji tekmi je Primorje gol prejelo v prvi minuti, tokrat v drugi. Žlogar je veliko razpredal o tem, kako so njegovi fantje vedno kaznovani za prvo napako. Tudi danes se zgodba ponavlja, tudi tokrat ni bilo nič drugače. Malce preveč prostora so Ajdovci dopustili Kojiću, ki je to izvrstno izkoristil. Topovski strelek, ki ga bi lahko gledali ves dan. Zdaj kriviti Macana, tokrat je položaj primernejši za desničarja, tako da je glavni kandidat za izvedbo vendarle Antonio Marin. Ob žogi pa tudi igralec iz Severne Makedonije. Bomo videli, komu bo pripadla čast izvedbe. Marinu vendarle v tem primeru brani Toni Macan. Ananu. Laurenco. Mitrovski. Ofori. Ficko, dobra bitka, Ficka na sredini, zdaj pa nekaj več prostora za Ajdovce. Demirović gre naprej, Elijan Demirović. Dve dobri rešitvi sta se mu ponujali, Haris Kadrić. So Laurenco na oddaljenejšo vratnico. Naslovnik je najbrž bil Antonio Marin, Ofori je potem recikliral posest za Zmaje. Ristić prepušča Brunu Laurencu. Mitrovski, Stranarja ima ob sebi krasno, Mitrovski! Vendarle se Stranar pravočasno vrnil in dobro blokiral. Kojić. Jordi Govea. Dobro delo nogometašev Primorja zadaj, ampak tu je Marin do strela. Ali se je tam dotaknil Bamej žoge ali ne? Denis Halilović meni, da je odgovor na to vprašanje nikalen. Marin. Preigrava Marin, Antonio Marin, ustvaril si je nekaj prostora za strel, ta pa ni povišal utripa. Z prostega strela bo podal Dimitar Mitrovski. Mitrovski, ostra podaja, priložnost za Olimpijo. Mreža se je po reakciji Muhametbegovića zatresla zgolj zunanje strani, na tleh pa Dino Kojić. Tudi uigrane kombinacije tu ne gre izključiti, ampak Demirović mislim, da vendarle razmišlja bolj kot ne samo o strelu. Poglejmo zdaj, Elijan Demirović. Veliko hrupa za prazen nič, bi dejal William Shakespeare, veznega nogometaša. Ofori skuša priti do te žoge, Fogec ob njem, Ofori pa spretnejši, Ofori! Blizu, mimo desne vratnice Macana. Eden izmed najboljših posameznikov Primorja, 58 teče, verjetno Tonči Žlogar tudi na nek način obžaluje, da ni Jovanovića označil za izvajalca tistega prostega strela. Ob koncu prvega dela Haris Kadrić naslovnik, ob tem predložku pa Zavnik. Priložno še enkrat za Harisa Kadrića. Do posesti znova nogometaši Olimpije, Muhametbegović nazaj, Vidovšek.
Že smo seveda v zadnji tretjini te preizkušnje. Ofori gre naprej, Ofori je razpoložen, Ofori nesebično Kojić, Kojić ni streljal, na to pa vendarle gol. Dimitar Mitrovski na drugi zaporedni tekmi je zabil nogometaš iz Severne Makedonije. 63. minuta, Zmaji točke spravljajo pod streho, vsaj tako se zdi glede na napadalni navdih ter produktivnost Primorja. Vse skupaj so sicer varovanci Fedeja Bessoneja v prejšnjem primeru precej zakomplicirali, si otežili delo, ampak žoga je vendarle končala na nogi Dimitarja Mitrovskega, 27-letnik pa tako do 5. gola v prvi slovenski nogometni ligi. Asistenca za Dina Kojića, pa čeprav ne verjamem, da je tu Mitrovskega sploh iskal, bolj kot ne po slučaju je žoga prišla do Mitrovskega, do Jona Ficka, Bešir, lepo Bešir, Jovanović, Sandro Jovanović, tole je priložnost za Primorje, Bešir do strela, Vidovšek na mestu. Mislim, da oba zelo dobro spremljata tudi tekme Brinja in pa Nafte, potencialnega nasprotnika. Kvalifikacija za popolnitev lige, tu je gol Oforija. Ofori do svojega prvenca v prvi ligi, Olimpija vodi s 3-0. Že prej ni bilo nobenih dvomov, no zdaj pa so tudi pri tistih, ki so še nekako verjeli v neverjeten zasuk, izpuhteli. Ofori postaja 15. strelec Olimpije v tej sezoni prve slovenske nogometne lige. Veliko zadovoljstva, mislim, da bodo uspeli poiskati privrženci Zmajev na tem obračunu in misli bodo hitro lahko preusmerili v tekme njunih rivalov, torej Brava in Maribora. Troboj za 3. mesto postaja nekoliko zanimivejši. Dino Kojić se boril znova. Dino Kojić do asistence. Mitrovski. Diga. Brest, dober strel, no Macan je zdaj vendarle pokazal, da premore precej vratarske kakovosti. Tonči Žlogar, že pred tekmo ste nekako govorili o tem, da ste kaznovani za vsako napako na zadnjem obračunu, gol v prvi minuti, danes v drugi. Verjetno se lahko strinjate, da bi morali bolje vstopati, predvsem v tekme. Ja, absolutno se strinjam. V bistvu niti ne vem, kaj bi povedal, ker mi smo danes prejeli 3 zadetke, mislim, da z 3 strelov izven kazenskega prostora. Ampak zelo naivno, rekel, ekipa, ki se bori za obstanek, se pri prvem zadetku se ustaviš, ker misliš, da je žoga v avtu. Drugi zadetek, dolga žoga leti, pustiš, da pade. Take napake in predvsem to, da delamo generalno, premalo smo agresivni, predaleč stojimo od igralca, ogromno tehničnih napak danes, res danes z naše strani zelo slaba tekma. Zdaj vam nekako ne preostane drugega, kot da držite pesti tudi za Koparčane, če jim bo uspelo, če bodo premagali Muro, potem nekako v Ajdovščini naslednji teden sledi zelo pomemben obračun. Ja, samo moramo mi biti boljši. Mi moramo predvsem gledati, jaz to govorim non-stop tudi igralcem, predvsem treba gledati samega sebe, da biti bolj čvrst, bolj verjeti v to, da lahko narediš rezultat, ne se predajati, ne bom rekel, prepuščati določene zadeve slučaju, ker ni to sploh situacija. Tako da predvsem je pomemben ta klik v glavah fantov, kot to, kaj bo recimo, da jutri se zgodilo v Fazaneriji. Matic Zavnik, še 6. zaporedni poraz. Nekako se je zdelo, da danes ni prave napadalne produktivnosti. Kaj je še po vašem mnenju zmanjkalo Primorju? Zdaj smo pač malo v krču, slabo, tako rezultatsko, tudi danes smo igralno zgledali slabše, ne vem zakaj, dobro smo se pripravljali cel teden, tudi treningi so bili na zelo visokem nivoju, tako da ne vem, malo smo šli slabo v igro in pol potegne to vse skupaj za sabo, ta hiter gol,
in moraš celo tekmo loviti, tako da nimam kaj reči. Nekako se zdi, da bo prihodnji teden v Ajdovščini pomembna tekma z Muro samo v primeru, če bodo jutri uspešni Koprčani. Verjamem, da se boste soigralci z velikim zanimanjem ogledali jutrišnji obračun Kopra in Mure. Sigurno bomo spremljali rezultat, ja, ker so nam direktni konkurenti. In ja, drugi vikend je tekma za biti ali pa ne biti, tako da tisto tekmo moramo dati res vse od sebe, sej ne da ne dajemo, ampak verjamem, da ta tekma bo res šla na nož, tako da ne bo nobenega kalkuliranja, ker če ne zmagamo, vemo, kaj sledi. Dino Kojić, izjemno uspešen dan v pisarni za vas, gol in mislim, da tudi 2 asistenci. Že v drugi minuti srečanja ste začeli strelsko zabavo. Kaj je šlo po strelu skozi vašo glavo? Ste pričakovali, da bo žoga končala v cilju? Pri nas moramo biti zbrani do konca, da zabijemo čim več golov, da izkoristimo svoje šanse in da ne padamo po prvem golu na tekmi. Zdaj ste nekako 1 točko oddaljeni od Maribora, 4 točke od Brava. Verjamete, da ste nazaj v bitki za 3. mesto, ki vodi v Evropo? Ja, po moje verjamemo z ekipo. Bi rekel, kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi in koga sem že rekel, da upam, da prijejo navijači v čim večjem številu. Se vam zdaj tudi modi na ogled tekme med Celjem in Bravom? V bistvu, da vam iskreno rečem, ne. Jaz bolj gledam na našo ekipo in da popravljamo naše napake, ker to je v bistvu nogomet. Mr. Bessone, congratulations for the well-deserved win. Probably it was much easier because of Kojić's super early goal. Well, listen, honestly, when you start the game like this, and not because in other games we didn't have chances to do it, this is the difference. When you score early goal, everything changes. You know, you were talking about pressure before the game. Obviously we are Olympia, we need to win, but we don't have this pressure. You know, I'm so happy because we are performing in the last few games in a good way. Obviously everybody wants to win and sometimes you deserve a little bit more, but this is football, you know. So today we start strong, very good, and help us a lot. After Čelaka's injury, Jan Gorenc stepped into the midfield. How are you satisfied with his performance in a little bit different role? Well, this is the good thing of this team. You know, sometimes I needed Marco Brest as a right back because we didn't have nobody there. Sometimes I had to play with Alex Blanco left back. I know he's wing back or winger. You know, that's why I'm so happy with the team that I have, because everybody is available, everybody, you know, is ready for in these scenarios. You know, when you have an injury, we didn't have nobody else because we had Duff on the bench, but he has some problems in his hamstring. That's why he couldn't play. So I'm so happy, especially for Jan, because he's a great guy, a top professional. So great performance for the team when was needed. And maybe a few words about Ofori. He scored his first goal in this league. Listen, he's proving himself. It's true that at the beginning maybe I didn't give him that many chances. Now I give him chances. He is working really hard. And once again, I'm so happy for him because he has an unbelievable quality and we expect a lot from him. And of course, next week you are playing the biggest derby in Slovenia. I believe I can borrow those words from Hamlet. For you, it's the case of to be or not to be, right? Of course. Listen, both teams are playing for the third position. They are in a better position now, but let's see what happens. You know, still 9 points to go. We need to try to go and win because it's a final for both of us, but especially for us, if we want to finish in the top 3, and this is what we need to do: go there, go with personality, and show that we want to finish in the top 3. And the last question, more or less for fun: are you in a hurry to watch a game in Celje? Of course, listen, I don't know what is going to happen. They are already champion, and Bravo, they are, you know, also they need to finish in the top 3. So, but I'm going to go home obviously to watch and see if they can give us this hand that we need today.